ایرو یعنی دوستی آدارا سال 1921 ده هلبستا شاعر مزن محمد آکیف ارسوی وک ام ببیجن مجلس سرودا مرشا سرخوبونه هات پجراندن هات قبول کردن مگو سال بگیرا و روشه که وچارکین جور بجور در حق ویگه ده و روشه ده تین درخستن و هروها ام قالا شاعر مزن محمد آکیف ارسوجید کن لورا اگو وک دیاریه و ملت کریه کو ده سرودا سرخوبونه ده شو قالا ویگه که قالا حسکنا ملت آخوت که قالا سرخوبونه که ام در حق ویگه ده باخ نبره بشکل کیدن بشکل جدا بالکش به لورا ما مستیم برس رمضان تورگو ورگراندیه کردی بله به کجان آرمانجی چوا اف خبات هات فکرافی خبات یک براستیج باله دکشینه و گیرینگه اما در حق که ده باقفن بخیراتن سرچه ورهاتن سپاس مالیاوا کیف خوش میشه بگو ام وقت برنامه امش گله کیف خوش بون و به تایبتی جو دربار وان مجارم بارکش ده ما کو میوانو خود بینم زیادتر کیف خوش تبن لورا مگوت يعني مهمه حتى انا از باورم کی فکری نکسا به شکلی امتکارم بیشن یان هبو بریاوی که تنبو جارا اول رمضان ترگوت به شکلی نویسان تو ورگران انوانا سروانی کم پیشی باخفن دست بکن پاشو هر وحامل سر جانا محمد آکی فرسوش باخفن مالیا وصل بسپاس يعني الجول لكل نجوم مش كل نديت يعني بريا من جو بواي كي وجران من كردي من بيسو تاني الدفر كي بيست أو هردو قطعي دو يمين يعني هردو كي بيشي وجران من سر زمان إنجليزي جبوا وري ناسكرن يعني سرودة كانت تبيها يعني يكون زيادتين ناسكرن يعني برينا كي شغلنا بدنا كم دست بكر برينا كيش خباتيم برجر هبون مش تركي برجران الكردي تنج جسد دخوازه حواله یا دجبو پیدویا روزانه جانتشن لازم بون دبودن گفت وگرمی جوار ورگران در کردی بویا yani havaji دخواست کرنه yani demek ki derdi o dخوازه بله ama ne yaptın yani tişne diş dخواستم متن جوار لازم بون dخواستم کردی بیشین ama نزانی بو yani وان زانی yani ne bileyim zani bunda نزانی من rahat وگران کردی دانم وگران دم نکش bu tecrübe روز yani mezgevi tişki باشه sonra ya navina kesti o kestrana azadi dan yani çünkü bu azadiye hatini visandım bu tane armanca ve ki yani azadiye ne tavayna ya ne tavakiye mezgevi mizmane granam mizmane Osmani hatini visandım yeki Türk demet konu jefem ki nefsa ne juya godne ya te dijwari ek mazın ez bawarım te kişand ki yani yen Türk je zub ez bawarım famnakin yani giranı jiber ko zamanı ki giranı vaki te got dema te var giran kurdi te dijwari ek çavakşan ha jana beriş bego beri Osmanlı zamanı Osmani ve az tekilyan pe mutkhon yani tabeti say risale duruz bejim bego zamanı risale ne Osmani mutkhon jmra Hasan hat nama تمام تيجيشن جو تيجي في ماكن ناموسيا ولا ما جرك ما دول الدور ده جرك انسان تركنا تديوان كيجين جا في ماكن چون زمان جرانا تمام وجران الكردي يعني جبو بنجيها مي عثماني نزيده جزبيشن يعني باش هبو بزانبونا زمانه عثماني ويا كردي işte وجران ده باك كردي خوشتر چه بود نفتن یک تخونه یکی کرد تخونه جیات کی چتر هم tam sene و هم چتر تدگیجه çünkü zamanı ki zararlı hoş öteye film kırın yani bir Almanca mı vagaran yani şu an bistekten lüve zamanı jibinerin te çaver garant ki bir dengete jem tuxazın değil mi چی دبیرم مکرم زندگیم جدنگی تجدید خواستن اگر حوالی ما شو ما آماده کربو بریان هاجهات بخوندن هبه ما ویا جبینه سرکران پاش باوی که زندگی جمعی و داره بخوینن بله هوار خوستنه در دور خوستنه تج گوتی چما ابنکن yani belki جارا اول به ورکرن بریان ها بتنی به انگلیسی هر دو قطعین وان دو قطعین کو ام بینکو بریا پیش برکان بریا براسیمن yani ام بجن چاراکین ین فرمی نام نتویی yani بستانان her tim yen kutin خوندن ev hatne wergerandın lebeli ras deh qıta kuj deh qıta yan pekte natiye wergerandın ve terame eğer amade be emhav avqas qaldikin ve gay miraxt kin az bawarım be sabrin ka çavaye ka canan bin serekran peşe göster bikin çavaye başa heva me qala berte kan şi bikin bere amade be engin em bin ser ekranı paşa bağı gezindi emir ve dere disal khoinin نترسه جا سویان ناکه آلا سور حتی که هبل ولات من مالک یاوا ev ستیرکا گلیمنه یه ببرقه ev آمنه تنه آگلیمنه
ey heyvan azib gori tebin ve negerine rüye koşme. Careke bikene jigeremine agitre, ev çıtün diye, ev çıtırse, an lite helal nabe ev kuyname. Azadi mafe geremine kada pereste. Ez ji roja roj ve azad jiyame ez azad bijim. Ki jan din dikare min bend bike şaş dibim jme jiyewi. Wek lehiye ke harim ben dad taqinim diçim. Liçyan dixim denk denjimin re derya ez difurim. گر روژاوا سوین خواه به دیوار پول پیچابه سینور من هنه وک دل من تجی به باوری بر عود عوته بکن نترسه کی دکاره باوریه که به وی رنگی بخنقینه به درانه کی مایه او جناور کجر شهرستانی تیگوتن هوال دجمنانه خناب نشتمانه من بدنا خواه بخسی پرش بر براوست او ایریشا بیرومت ای ورن او روژن کو خوده دیار کرنه کی دزانه سبه آنجی جه سبه جی زودتر دبرا کته پیله کرنه بیشه آخه بزانه به بیر بینه به حزاران به کفنه دبن آخیده تو زاروکن شهیدانی نیشینه بابو کارین خواه حیفه ندوی ولات مینا بهشت کو بدن تجیهانه کی جبو نشتمانه مینا بهشت نابه فدا گر تو بگو ویش آخه یه شهید بپشکن شهید گر کو جانو اوین و حمو هبونا من بستین خدا لجیهان تنه من جن نشتمانه من نکه جودا داخوازا جانه من تنه اوه ای خدا دست بیانیان نکه وسن گامز گفتا من اف بانگدان کو شاهید بنگه ها اوله حتی لسر ولات من بانگ بده و دمه یه بشادی سجده بکه که هبه کبرین من جبر برینه یه بهر که استرین بخوین ای خدا یه جعرده بپشق جسده من وک زندیه کی او دم یه سر من بلند ببه بگی جا آسمانا لبربا به جمین آسویان تو ای هیوا بشان ایدی حلال جتره قینامه آجبوته هرکیه تو جارانین جتره جنت و من رهل بشاندن آزادی مافی آلامنه آکو آزاد جیایه آزادی مافی گرمنه خدا پرسته بله ev helbest jinava 724 helbestan وكان بيجن وك باوكي يكمن دركت وهات بجراندن هات قبول كرن يعني قالا جرك تشتان تكرن زمانك جردوني هاتيه بكارانين كروي هاتيه بكارانين چوا يعني جبو بيشروج هاتيه خافتن جبو دوج بينك تاريخا خوش بينك بيشروج شي جبو ويك جي بالدار باگر ته هن بويران ر روب بميني ته چا مجادله بكي چوا ته بكوشي جلك تش تدا هنه يعني مساج نوسا شاري ين راس ين بشارجي جلك دناف خود ده yani dibe hem do hem ji îroj bîne ke yani hem navero kuate dare hem ziman jî birastî lêbele îro bi aliyê zimanê bi piraniyem daxil ji ber ku te wergerandiye Kurdî dema ku te wergeran te çi hîs kir ez ya ji me dikim yani ji bo wergerê hîs mihîm e cana dema ku em nîqaş dikin werger dibên ziman meriv hakim be yani zimanê me baş be tamam baş e lêbelê ez bawerim bi tenê ne zimanê yani meriv hîs bike meriv fehm bike paşê meriv wergerîne te çi hîs kir ما ji bo wergerê tune got ziman yani ew pêdivî ekî bi cê nayîne ji bilî ziman ve ew tiştê got serê xebitê min bi metnekî edebî bê agahdariyê tê ser edebiyatê dibê hebin tiştekî ser tibbê bê dibê agahdariyê tê ser tibbê hebin yani naverokeyan ki zimanê way teknîkî ê taybetî dibê tizanibê divir de tane min dest wergerê kir yani şixwe Mehmed Akif li ba min ne însanekî netewperest e an jî nîjadperest e ew bi xwe însanekî gerdûniye yani alemekî İslamiye insanekî mezin e zaneye rewşenbîr e heman demê insanekî baytarî xwendê yani ji teknîkê zaman ê dema xwe ê modern jî haydar e insanekî wilo ye evnake yani li gorî hîsya gom kir ev ji bo til însan hatiye nivîsand ew însanî got bindest li ku dere cîhanê bê li ku dere ser axa cîhanê bê kî însan veya netev bindest bê ji bo wenekê hatiye nivîsand nuqteyek dixwînin zatê ku hîskê ne tenê ji bo gotbêla gelekî işte gelek Tirk hatiye nivîsandin taybetî jî di nokta nivîsan dihê gelê Tirk yani dilo ne bo gelê Tirk rast nivîsan ji bo mantıqa İslamî nivîsandiye tana dor bê millet jî
ne iş bu gele Türkçe beji de bu amzanın tega millet iro xog ve goharan diye bu maniya ne te ama de mana koy farahi de millet te vaka şahristani der bir milletin İslami te Fransa'da ümmeti heye. ümmet yani ya milleti İslami te gişnay be biraya ki دمقتات فينا كل باكستان بكون جبوا أو إنسان باكستاني عين واتين نرتقي أفغانستان عين الأندونيسيا جبوا المسلمان بيجن عين تيجته تلفرت خلنا عينيا ترى الدياربكر بكون عينيا ترى إيرو السوري بكون عين واتدرت كذي يعني أنا ذاتهم هالبس يدا عند تشتي هنري ده بدرت ميدان جردوني به دبي نلد جرا دماغ يعني نلد دم كيبه بيش دماغ خوش بفكر وريني بساندن ev hest bu hesa ve garant yani tuşki hoş bazı hevidarım. دماش خو ام ببجم ام قالا برهمك يمكن قالا بفي شكل برهم بفي رنگ يمكن ام بجن جي افنري خو نه آزادش خو کی در خصبه ویا جهیسی نه آزاده جیانه رگردا جناوی رگردا که محمد آکیف ارسوج به نه قالاوی کر در حق کسایت ادم آخفین دماکو اف peşbirk adliyeli darxizem beşin Wezareta Perwerdehiye çawa bir yerdaki şerê rizgariye wê demê heye. Divê yani ji bo ku motive bikin hem leşkeran hem askeran hem milletê hem gelê xwe motive bikin yani helbestek pêwîst e. Bi vê armancî tev digerin û pêşbirkek tê li darxistin e Mehmet Akif Ersoy dibêje ji ber ku pere heye di dawiyê de wek xelat wek diyarî pere tê dayîn ez tev li vêkê naxwazim bibim. Tiştekî pere tê daye nejdile. Nejdile. Ev jî ji bo nîşan dide yani kesayetek çawa ye. Dawiyê jî balkêşan dema pera diyarî dikin wanakê de heyva sor Hilal Ahmer jî dibêjin yani heyva sor weke wî re bê qizle devenakê jî bêko bide gelên faqîr û xîzan yani. Dur de jî armancayê belî yani ne goş bê pera nivîsande ji însan goş bê pera ji bo karekê berjewendî xwe biçêbike ez bawer nakim got tişkî helo xweş dilê insana nerm ke nîne nikare binivîsînê ez ji divê hêviyê deme yani. Ev yuviya demek his kiriye gotiye yani nel gor min jî nel gor rehemne nel gor berhemên ku ez dafrînim jî nîne û bi vî şeklî jî vê biryarê daye li belê di dawiyê de bi vê sozê wê demê Wezîrê Perwerdehiyê wê demê Serokê Perwerdehiyê dibêje bêpere tevlîveyekê ve û ji xwe di nava 724 helbestan de dibe yekemîn ji alî meclisê ve tê pejirandin bi vî şeklî wek Sûrûda serxwebûnê yan jî strana wekê ku te got azadiyê tê qebûl kirin tê pejirandin. Em dîsa baxfin ser Mehmet Akif Ersoy jî baxfin ku herî dawî li memleketê xwe Arnavutluqê hat bibîranîn do Wezîrê Perwerdeyê Nabi Avcı jî li wê derê bû got ew ji bo nifşên nû modelek rolek girîng e. وها قال محمد آکیف ارسوی کش دما وساته گوتن گردی چیه مساجک چیه دبنیده محمد آکیف ونگو وجه قال کر بالنتفیتی آخه آرنوودا قبلش بگو عثمان امپراتوری بو دیدن نتفی نبود یعنی پشتی نتفیتی ذاتن پشتی شورش فرانسی درکت پشتی گو شورش فرانسی او یکیتیه ملت امپراتوری وشاندن نت یک سرخوبونه خو اعلان کردم او بخار نبوده خو وکه اندامکی عثمانی دبینه و ارمانجا محمد آکیف وقتی که ما بحث کرد جیانه و نکید هبسیان نکید خویات کرد محمد آکیف او نکید نه کی لوجریزه ده هدف ارمانجا اینکه اتحاد اسلام جرد بجین یعنی کرمانجی ما امکان بجین یکیتی اسلام یعنی و نکید پیشرینی یعنی نصر نتو کی سکنیه جبوی من اکیزات استانبول دار حکومت اسلامی آباد کردن دنبال سازی دیجی به دیزمان سعیدی کردیش دیده و گلک عالمی دوره خوی وی زمانی زانه روشنبیری کردی گل مدرسه خوندنه و ایگو استانبول خوندنه اونا کیش دیده هنم یاد ورد آلمانجا خو بلید کن شخو آلمانجا گوشته محمد آکیف دنبال گلی اسلامی ده بناو دنگ خستیه او هستوی گو آزادی خوازی گل مسلمانی گو بسالا بندست مانا بتابدیج افسیسا سالی داوی گو عالم اسلامی دبن زختن اوروپیا آنجی و گو سیدا به زمان سعید کرد بیجی منافقین آسیا دمایا خوازی و رزگار که بو داخواز آرزوی نویسندیه تشکی خوش دکتی ایرو از هفدهم اختنات وینا که زمانه عربی بخونه عربی که عراقی آن عربی که سوریه یکی مصری یه بخیرش به ماتی نویسندن یکی بیشتر به افغانستان اقتناب کنه به زمان پشتوجا ورگرین بخونه یه بخیر محمد آکیفش به نویسندیه تشکیلو یعنی گردونی درد که میدانه و خوش چه باجی سوی ساقه
دستی وان توا براستی صاحبه و دستی تج صاحبه کتبه ام بجن سرود ته مارشی ورگران و ام ویکش خوازن بگا بدن و زندی اج دنگی تجیم خوازن دبه بگا آماده بی كان بخير اگلک سپاس ام خوازن نها دوان دقتایم اگرش داوية بخير مشي نبي دبه داویه شده يعني وقت زدنا قد مزي شيء راست زي بخير ميان کرم بکن بگا مجارم راست راست اوه ابدا ورگرا بخير کردی اگلک باش سترانا آزادی نترس جاسويا ناكي على صور حتى كو هبي الولات من مالك عفا افستيك قلي منا يببرقي ابا منا تني اقلي منا اي حيوان ازك غوري تبم ونقرن روي قجما جارك بكنج قلي من عقيترا افچتون دي افچترسا انت حلال نبي افكونما آزادی ما في قلي من اي خدا پرستا اج روجا و آزاد جیاما ازی آزاد بجیم کیجان دین کاری من بند بکی شاجد من جمی جیوی وک لهیه که هارم بنداد قطینم دچم لیچیان دخم تانگ تنجمر دریا از دفورم گر روجا آوا آسوین خود بدیوار پول پیچابه سینور من هنه وک دلی من تجرب باوری بر اوت بکن نترسا کی نکاری باوری که بویرنگی بخنقینه بدرانه کی مایا او جناوره کوجر شهرستان تی گوتن حوال دجمنا نخنا اجتماعي من بدنا خو بخسي بر برا وسي او اريشا بيرومت اي ورن او روشن کو خدا ديار کرنا کی زاني صبا ان صبا زوتر دورا كنت بيلي كنا بيجا اقا بزانبا ببير بين بحزارا بكفن دمنا خدا تزاركن شهيداني نيش ان باون كالي خو حيفا ندفي ولاتي منا بهشت كو بدن تب جنتي كيش بون اجتماعي منا بهشتنا بفدا گرت بوك في شاقي شهيد بجن شهيد گر کجان و اوین و همو هبونا من بستین خدا لی جهان تنی من اجتماعی من نکه جدا دا خوازا جان من تنی اوه ای خدا دست بیانیان نکه و سینگا مزگفتا من او بانکدان کو شاهد بینگه اولا حتی سرولات من بانک بده و دمی بشادی سجده بده کو هبه کفرین من جهر برینه بخار که هسترین بخوین ای خدا یج عرده بجق جسد من وقت زندیه که او دم یسری من بلند ببه بگهجه آسیمانا لبربا بهجه مینا آسویان تو ای هیوا بشان ایدی حلال اشترا خوینا مجبور تحرکیا تجارا نین اشترا نین جنتوی مره الوشاندن آزادی مافی آلا من کو آزاد جیایا آزادی مافی گلی من ای خدا پرستم گلک سپاس ساعت خوش یا امدوین چخا خیرتک مزنی که tam دوگه دمه ده یعنی قونخ گیرینگ دجوار آستک دجوار دماشره رزگاریه ده ام کن بیشتر kurtuluş savaşı yani ko tükjime temaşa etkin hene ko baş bizalbe و دمه tam musa خورتره ادی بطلاندیه هم ملت بطلاندیه هم لشکر asker tef usa yani fkark mazın namleti de heye ev helbes jinişkeve yani evet heviyek masın yani behez yani evji tam gol ve armancı insan. Şu edebiyat her daim ne xemginiya. Cana go pdv be heste insana yani heste insana şiar ki coşa ki kefek bidana ki da insan hali koy gote da dravostin peştedir her yani gaveke di bilintir bibim can edebiyat bu veji pevstip tabici helbes bu bawai ki müziki lirik de gotum çetir insana coşa ki hoş de insana peş dedi yani. Raste. Leberej bu veki bitaybeti müzik ekdisa peviste ve game goç xodna xode melodiyek ve şari heye dinav helbestande leberej disa müzik ji mühime eğer bir müzik rajibi be yek özeditir tişteki hoş derketina tam ji bu veki de sala 1924 de Ankara ki ev sazı helbijartine dicve و یا علی رفعت چهاتای موسیقی تی قبول کردن 6 سال یک دوام که حتی سیان حتی سال 1930 پاشه تی گهراندن سمفونیا ارکسترا یا سرکومارکی کو و دمیشی جمال رشید ری کلوه در اکته تی کردن osman Zeki Üngör yavi تی قبول کردن یعنی به موزیک رژیم موزیک تی یعنی خوش tam گور حیویه نه سام يعني اف بستاجو انا نها الهرد فيتي خوندن از بخدنا باورم قول قرا الرحي ويبي او رحي قول محمد اكيف محمد اكيف نويسان دي دكجي يعني موسيقى هناك او قالتها قول اشتاي بخني ان تنال لي قهداريب كي او هستي تاي قولو
تا پیش دبی یعنی گوری باوریم در ناخی چکی Çima yani tafan dilmeni yani nizm bilezede tafan dilmeni yani gotun Hatta- bey behezin khurtin yani Müzik ban görevine dike kim? yani de muhtemelen konuda kaç madkon mera yani bedeli xo madkon jiber çi nekو yani gotne strane an gotne be strana azadiye nekhoşmun müzik gotin der nedhatın nabere de qut bu hacevna ke kurmancı nif kurmuş kitkerin tam jene zaten let sene heste kete vudu got böyle diyar benina ama mesela ben gelek marşen millet edim godari kiriye müzik joş dedi yani daima fazla be peş de yani ulu fazla gorheta be asoy ke bilintir yani ebxem memleket müzika ya ser ve strana azadiye de menedit كم يعني بيقول لك ايش كم حتى ناهل يقول لك انسان شايف او ارمانجا محمد داكر نبي سانديا ناجي انسان فهم كده çünkü müzik keve peşiya götmeden müzik jil gorim ne baş yani kharabat ya bestekirin azul fikrim yani Dile be Osman Zeki'nin gör. Ben bir şekilde bir ani yani vak bişin mamuseme pervedekarime Ramazan Turgut de yani nelgoş rahi ve nivisiye. Yani tveji demakom dim berhev parikisa البر نظم دمینه یعنی البر نویسه البر هلبست چون Mehmet Akif Ersoy çıkan nivîskareki, çıkan helbestkareki giringe, çıkan yani qelemek penusek behez jehatiye yani dibe asteng jajbe tegiştine Armanca Mehmet Akif dibe asteng ji o helbest bestagun çekme yani bu hatta iro kesiki ne gotiya je memnun begum bisne kana devre fermiye te khondin yani kes دینا که یعنی جبهه فرمیته موزیک آنونیم ته دل دار خصنا که زگراینا که تشنات بیجی یعنی تیگوتن اما للحيوان که باندور ناکه فهمت که یعنی دل ناسکنی یا ناکه نواد دل حتی بکی السیپرت سکنی ناکه نواد لیک ناکه میجی که چون موزیک نه موزیک گورار رحی و استران آزادیه. tamam. Dven haberde مقاله ورگری کرد به شکل دین مگوت ام ایرو بنرخین و مشاره هر وها هلبت چالاکین بی رنگی جتن در خسن چارالی ولید سرودا سرخوی بونه استران آزادیه که هات پجراندن نوتو پنسال بری ایرو مگوت دوزده آداره چالاکین گوتین کرن چاوات دبینیم هلبستین نویساندن پیش بگش بوده که تن لدرخستن دوانا چهاد نرخینی یعنی بس تره که جبوه میشاره. بله یعنی موقع جبوه بیرانی نجبوه گود دائما الروجه و بیلی روجه تایبت موقع گرینگ یعنی لازم پیوستی ها انسان بانا که لبله تناد دبی چته که گو تنی جبوه گو مبکران یعنی ما پیروز کرد bu Almanca gotum ante darxistin biski jwe Armanca xwe durt keve dve hevnim irum li her dibistani dema go roja pejrandina strana zatiye te qabul kirin veke şahiye ke tel darxistin an pejbaziye helbestan xoş xwendina strana zatiye te darxistin piçki ji ew rihê ve durt keve tene jbe go yek bibe yekemin edi be do yemin jbe xalateke dinavbera dibistan de ev çike yani ev پیشبازی هایی است خونده کاری ما بو یکمین ات بو دیمین اج بوله بچکی جرحی خو او واتیا و دورت کوي اما دي سجيج بو دايما دروجه و دبي و بره يعني نويج بيكرن دبي تشي حلو ورنا دار خستم باش ویگا پرسکام نکاج هیگه مگوت ورگر مقالبه کتکن لبلی جا کردی هاتی ورگراندن ترکیه مارش ایجا مارشا کامارا کرد یا محاباتیه ای رقیب شاعر کرد دلدار کنویساند بود سال 1938 ده و خبرت چهاد نرخینی و ابجی بالکشه پرنس یعنی ورگرانده ترکیه یا دماغ تنام پیشی سال 2011 ده استران آزادی برای نکش با شیدین چنقل ورگر کربو و نکش دوره که پیوستی چه بگو او دوره یا چنق شیدی چنقل ده دماغ بحث الحدین کیه گفتم می‌بینم کردی کنیش میگه سلحدین ایوبی بکرده گفتم گواه گرینا دوره که میشه جوار وگران دمام وگران مثلا که خوشته هم دست بکری سرکی ورم وگران دورم دست بستران آزادی که اوناکه جسر داخل زوانه که آزادی که دورت هم ده تورا مدیای جوات کی مثلا که ویلو رخنه نباشات یعنی شمات وگران دی işte yama hay şmati yama na وگرانه جبه عراقی بود مثلا که وی پیوستی بیناکش hay دیم دست بیناکش ماوی وگران دکردی
بوریم وگران ترکی شو کردی زمانی سورانی بو یعنی به زراوی سورانی بو اونا که وگران ترکی ایرو لگل تورا مدیا جواکی ده او وگرام تب کرانیم و خوشی بلا بو یعنی که تب تم کرانه نسا yani berteki خوشاتی ده شو yani جبه ملت جابدو فهم کن دبی yani وظیفه که ورگر اجی ورگروان اجی او کو tekilya dümleta semleta nezik hevdub ki. Yani mesela doğuda tanıt ya az strana zadiyet vagarin Kurdi Kurd heste Mehmet Akif femt ki beş boşa amacı nesi femt ki heste var femt ki tanıt ya Irakî bit vagarin Türkiye ki Türk tanıt kone ha demek ki prik yadeta. Beli Kurd vet xwazim. Ta jwar beş mesela dinabara her du strana dizbejim ya da marşada işte bakışana her düzül ser Ali adına nevisan yani bu bayrak adına nevisandım yani hem Irakî hitabayı nakej bayrak ile ya Mehmet Akif bayrak ya ve ki dizi bakışı ki nabaran ki işte ko nezik hem her düzül dijmiyan ki hana ya Mehmet Akif dijmin او dagirkere rojavana ve münafıkı Asyana gora be zaman dijmin münafıkı Asya çünkü tabii ki zede paşkeram tecera evet या इराकी भी दिशमन एगो मोलात खुदा आखिर खुदा दागर करना नाते मुख्तरन बे इराकी वाथे है ना कि ए दिशमन यानी रास्ता रास्त hitap दिशमन खुद yani işte tçani sere devlet beji işte onun bejin Kurdine Kurd mirine Kurd namrin Kurd zindine her daim hana işte zaroke medyo ke yusrafın amjud basadiyo kamet keşkudi hatına ونکه درد خیلی اون بود یعنی هر دو تایبتمندی هر دو هلبست هر دو strana da hana yani hem diğer Irakî hem strana zadide hem al hitap alet kin و hem jî dijmin heye yani her duji xoş dijmin seri natovin hem ber dijmin seri hildin xo peşkeş yani serbilindaya gele xod peşkeşi diniyet kin va hana amna iyi semane tevger hemane vazife eko wergerit kin ve ki vikarejit kin گرانه ام دبینن یعنی هم زمانه باشان به هم او حس بکه اجالکی دن وجی و که به عادتا پرک جبو دنا برا دو ملتان ده وک و به شکلی بوان ورگرین هلبستان مارشان سرودان به شکلی بونه پرک گلک باشه مگو چابه بنیا جواکی مگو برتکین کوتین داهی ام وی گجی ببشم محمد آکیف ارسوی وک هشتگ لسر ناوی هاتیه بکرن درزا او دشه جی دگره مگو یعنی ناوی کی کو گلک ده حس کرن او گلک جبر کو وکی تگوت بتن نجملتک وک فراستا امته پره yani bu hemu milletan vek hevi adaleti vek zamanki gerduni kuş berko kartine naveki giringe mühime. Benim vega emdven mamostay Ramazan Turgut belim mamostay perverdekar vek müjarek rojane em qala ve ki jibkin sibe YGS'ye mamostay. Belki xwendekar na temaşet kin ve canan tekot mamostay kaparsa ki ve bir şekli jibke em çbikin jibosibe gele can zedeke vek peşniyarek yani vek mamostay unçe bebejin jibozarukam. Yani şey mecbur bejin ev heyecanı bar porçenekin dev baviana ki an ego bara tekildarın xalu amu pısmamı metek xaltkan ki و تلفن زیاده عاجز نکن یعنی ریبه کی او توازن موراله کی بنا که ما تجارت کو تلفن که آن پرستداری اثر یک سه تکرن درونی زارو کده که جوان اون که ارتش زارو تی در بس مونه تشکین وکه هیجان چید بدایم لهمبر وانا که به پرسیات بین گلو از باش چنکم ابقى هیوی و انسانی اشکن جبوینا که هبتر هیجان که مازن پیچید به دبی یعنی مالبات هاج بینا که بن شو خوندکاجی یعنی محقق خبرتی نفنیز که شرط نه یکو چونه درجه تایبستان یکو چونه درسانه یکو چونه باوی که دبستانی خوب تایبت خبرتی نه yani serkeftiniş tevarat khwazim inşallah yani be heviyên xweş vê azmunê derbas bikin û bigine armancê xwe qenc hem tevî insan çünkü pêdiviya milleta û malbata bî însanê qenc û însanê xwendir zane heye yani her çiqas îro xwendevanê me zêde bibin an dîplomayê me zêde bibin de ew qalîtego civak ji we dixwaze çikî kêmayî çêbû هیویدار و هیوید کن اف خواندکاری میکنه یگسی دم بوی آرمانجه جبوی جواکی ببینه هیویه که باش و خوش و چه بازم چه بیشین گودلیا دبی جوارا yani veri mecni. İnşallah pek veri lebere bir şekerek ne yapın hepsa. Yani yek şekerek ne?
Hem bu yeki disa bir bakın ve kad despeki de makal kir yani şekrin azmuni blastik gelek popülerin yani dema ve demi de baver yenme pranzeden hem de bejin belki bir şekilde ki yani baver yek tiştek sahiye hem bejin bir şekilde ne haber nefsa mu yeki davi de bej şu beş yani şekil değilse barbukun hoş yani de veya şehrin be jibo tansiyon tabii şehir nayır ki nada ama yani heviya bir şekil ve gire neden yani Heviyena yani bu bütün yani bir keyfi tani bu konu yani بخبر چه نبی یعنی خود به انسان بخبر دوباره تابی هویت خود دائما بخوده و گریده چون جنازه تشنی نام قسمت yani ve geliye azmın reji canan nebaşi nekoşi yani o şey gojet beşin derun nasi deruni tene seri insan aciz yani ama yani böyle yani xebat u dua eğer bigijin hev inşallah ev serkeftinek mezin hadise gojet bet peşi deva sağlam girede duvret tevekkülü xodeb ki bu ek şغلی به محقق خود علاج داره که دیک یعنی دیریک وری گرتن جیت میزن گوی سه چهار دیری دید و بند یک دایمت وی هیوی ده به هیوی هم قط نکنه İnşallah serkeftin etxwazin ay hoşkama piçuk jevete ke ve azmune serkeftin jana gelek spasan hamuyan redxwazin günene bekele canın peşerojan jibo peşerojan gelek mühime em şu tevjwan qonaxan derbas ben em zanım ve kele canım serkeftin ek mazin dxwazin beri em gelek spas kindi davet edisa mamo sen Ramazan Turgut rejbo agahi jibo ve roje jibo ve sohbeti سال نکه بگم گویی یعنی سال 2011 پیشم وگراند بو یعنی نه ایران وگراندی جبه یعنی نیستی چهپن ساله چه بوم حتی ایران گله که چتی خوش بیاد نگوتم یعنی ما با انسانات خوش یعنی نکه اوجی کیف خوشیه که و گویی ام نوی کاری تنید کن موقعی دنویس یعنی جت خوینین جی ام خبرت روجه کاتن ایجاب پرتوکندن ام inşallah ki meyvan خود بجاره جوز از تف خواندار کردم که من یک سری جوار سرکفتم توازم و من داکی گویی اون تیم داوی دعاکت کرد به خاطر جا که دی گلیم دست راه نزد ندنی ویساندن ایرو روجلاتن آویم تایبتی وقت سوری عراق جغرافیا می کرده افغان شروع پرچون تالان هیا شخصی داخواست کن گو شروع پرچون تایبتی سر کرده گشتیل سر جهان ظلم گو های هر دوره وری را کردم ام جناکیش خودت خازن یعنی İnşallah ben ahın قدیم کو آگره کو قط ناطفه inşallah داوید تالیه آف کی لکه و hatta daviye belki beşin ku bese de magere karasat emazın dileme de em parki de şkestici jana xoya rojane de domine levra şumeji metef de servan ahın kadime inşallah İtalya'da ev yekşi ve davi böyle bir duaya şey medavi da sohbet hem gelek spas